lam chiang ha mo thong hi kul langa vau pi kul lakhat jiang lei thong chim nak in nan kut kanin tlai than ha man ngun thabon si matupi razam ni chetni thatni a anhan mi moto chu CDF matupi brigade 1 ni anchu ha chiangram matupi peng in mizoram ramkul a adormi razam ha matupi ching refugee community MCRC ni chetni thatni anton chan a anhan mi moto pakhat chu chin defense force matupi brigade 1 ni arwang umlo in antlai I anchu na kong matupi ching refugee community MCRC tongwai tu pakhat ni April ni thaikwa a achim chumoto chu mizoram ramkul a adormi matupi razam na matupi pengchung I antha na leo a alwan cha April kularuk a khan CDF matupi brigade 1 ni arwang umlo in antlai I anchu na tia thai si matupi razam hi minung thongsha leng kan si I razam chung in nun nak liam mi anuma chun hi moto hi kan han chetni long selo in thatni om zong a hi moto thiam hi kan han thatni kan ton chan I midang moto kan hana chun alhan man atam ngai ngai chun zero nga da hi moto hi akan tlai I an kan chuti zong kan thailo ruang a CDF matupi brigade 1 tongwai tu hasin a cha kan pek na in an malay in le nak cha zaipan om lo ruang a cha kan chua mi zong a ma kan moto hi razam ha cha a her tuk mi asi an kan chun hu a matupi razam chung in nun nak liam mi minung pali shrong asi chang an ro phur nak a hi kalai moto hlan man a fak tuk zaitia si zong a kan moto an tha than nak lai no kan du kaung na tia matupi chin refugee community MCRC tongwai tu pakhat ni zalin a achim I kong he petlai in CDF matupi brigade 1 lai ni chun thlatlai na tuan tim kong le an ma kut chung I aum lo kong an chim ve hi kong hi CDF matupi ni thlatlai na kan tu than lai chu moto chu CDF matupi kut chung a aum lo tia CDF matupi brigade 1 tongwai tu ni zalin a achim ve chu moto chu CDF matupi brigade 1 ni matupi peng leising khwa a antlai hi CE brigade 1 le matupi peng mi pi okshroi tu thani an ngai mi phungpha he akal mi theory bol zong pakhat man kan phur lo cha a kan kut chung I nan ap than nak lai jang fa kan inol kau na tia matupi chin refugee community MCRC ni nol nak song an tua tidim khopi chu kan mate in kan la kho nak ding a timlam na kan ngai tia ZFU PDF zolan ni an than chiram tidim khopi chu kan mate in ka daw nak in kan la kho nak ding a anan kan in timlam na kan ngai I kan I zom cho ma liao si tia chim brotherhood chung tal ZFU PDF zolan ni April ni hlairet a an than ZFU PDF zolan ni avoi thumna Standard Army Training di lop nak chu alwan chia April ni hlei khat a tlamping te in an tu akong an than I chu an than ni a chun atu bantuk in an lang tar hi si chupin a pado thlan nak a te nak apmu cho ma mi chim brotherhood ni tidim khopi la ka dau nak an kalpi ding mi a te nak than tar an khai kho nak ha ram chung ram leng I a mi dol chung mi di lak ni alam kip in tha jang chu acheu ding in Zomi Federal Union PDF Zolan ni forfil na antua Chim Brotherhood le tangti punthani alwan chia April ni ko a falam khopi chu aning pi in anla kho I atang ri mi tidim khopi zong pezul in ka antim kong CNO CNDFGS salai van thong thang ni April ni ko ni a online in tua mi falam khopi lak lom na a arak Chim Brotherhood le tangti punthani Pado khan na umdi reng chung a chiram gamplet kopi mindat kopi matupi kopi le falam kopi chu ka dau in alla kho I palawa peng chu rakhain ral gap e ni adilak in an uk tia thai palawa peng a ral boy pakhat le ral ka pakhat ni chin minutung pakhat an tlai chem chiram palawa peng sing khwa a rakhain ral gap officer pakhat le Ralka pakhat ni pasalangai changmi chinmi nutung pakhat an tlai hrim kong
tual chungmi pasin in thai si alwan cha April ni nga jingle swimmer lam pakwat luka khan kumkul le kum nga shong asimi chinmi nutung pakhat chu an khwa sing khwa in minute pasha chung shong ke in kalna andum I akal leo a tu bantuk in tlai shematong tia thai si andum a mi hanglo ding in ama telong akal andum hi khwa he ane ngai I arau deuh cha a apasal nu ni avakul rakhai ral kap AA officer pakhat le ral kap pakhat ni an raklai shem hu a thading in ti chung I an raknim leo asi pasal nu ni rakan bo mu ti in a rong a an kha than tia thil chi ning a thei tu sing khwa tol chung mi pakhat ni kimo media a achim leishe matong mi chin mi nutung pakhat hi kumhni leng hak chia pakhat I hring tu anu asi I apasal chu ramdang a rian atuan atlai shem tu rakhan ral kap AA officer pakhat le ral kap pakhat chu sing khwa malong bol chikhan a ni an si I rakhan ral kap AA pol ni an shan ha tia thai si aliam chia thongni kulali November kulali zonga khan Chingram Palawa peng sami khopi a fa pakhat angai mi chin mi nu pakhat chu rakhan ral kap AA sakhan pong a kideng mang tiang in mi zaiti thailo mi phu pakhat ni an raklai shem tia thai si kopi a SCC ni April chung a bangvoi sari an thak I tual chung ni pakhat nun nak aliam in som rukling a rok Chingram complete kopi a SCC ral kap ni atu April chung longa hin tunglai in voisari tiang bom thak in ka dau nak an tua ruang a tual chung mi pakhat anun nak aliam I in som ruk thum a rok tia complete peng mi pi ukshoi tu phuni April ni heuret a an khan April ni khat in heuret tiang a SCC ral kap anum ti lo na complete copy a SCC ral kap ni pangza thum le pangzanga bong voisari an thak ruang a kumsom ni shong asimi tual chungmi pakhat anun ngak aliam I kumheruk shong asimi tual chungmi pakhat ni hliamha tuar chupin a chawza in heli tel in minung umnak in somruk thum a rok tia complete peng mi pi shoi tu phuni chung an lak der chim brotherhood le AA tangti phuni mi dat khopi chu aliam chia thonghi kulali December kulakhat a tlamthing te in an raklak I athai jing December kulanthi ni a mindat khopi pong complete khopi I a ni SCC ral ka pol chu khopi swakak in anjam di cha a chim brotherhood ral ka le tangti phunha ni mai thau voi khat man pu haulo te in adilak in an raklak tia thai si wa peng to chumi ha chu AA ni lai mai thalle yargan thlai an set phalo chiram palawa peng a to chumi ha chu rakhan ral kap AA ni lai mai thalle yargan thlai an set phalo kong palawa peng thonglak nak shrampi ni April ni heresan a an chim palawa peng chung I a ummi khote ha a rakhan ral kap AA team mi khwaboi pol ni tol chumi ha I ramvai nak asimi lai mai thalle yargan pol chu alwan chia matlathok in an chu na I shamnam tlek nak ngol an khamha tia thai si AA ni aliam chia thonghi kulali kuma khan palawa peng chung khote kip a mai thal lai sen tu adi ding in chan rakpek ha I lai sen angai lo mi mai thal pau itlai anga lo ti in an rak thak cha a tual chung mi ni lai sen an rak tua chiao ha mai thal chu le dan tat na pek an du chiao lo ruang a an rak tua chiao tha chun hu a atu hi AA ni lai mai thal le yargan vial te chu an ma sin a abdi ding in an chim than I up lo mi pau dan tat na pek na silai ti in an chim zeruang a atu bantuk in akan tua ti song kan thai kholo an du pau in akan tua tia kumsom ni shong asimi tol sumi pakhat ni khumi media a achim ram palawa peng chung a rakhan ral kap AA ni tol chumi ha chu aliam chia thongni kulali kum chunga khan lai mai thalangai mi pau ni license nan tua di lai license ngai lo mi mai thal a thlai mi pau dan tat na pek na selai ti in chan rak pek na ruang a si kho chung in an rak tua cheu na I khonghi kulanga kum chunga hin lai mai thal le yargan vial te chu pasin a nan abdi lai ti in an chim than kong palawa tol chungmi hasin in thai si chingram palawa peng chung I a ummi SCC ral kap sakhan pol chu
Rakhine Ral Cup e ni aliam chia thongni kulali January ni thaili a tlamtling te in ang lak I zatlang ushroi nak song pe zul in an kalpi chuak ma alwan chia February kulakha song a Chiangram Palawa peng Shinlawa khwa I a ummi tual chung mi pa song ma ni chu Rakhine Ral Cup e ni Ral Cup lak ding a sham in an tlai nga tia tual chung thong lak nak shampi ni an chim DC MDF ni mara huram chung a vate ramsa tha loading le tiva a bompua loading in an kham Chiangram mara huram chung a shambun in shamatlai mi Chimbrada bu chung tal asimi Maraland Territorial Council MTC MDF ni mara huram chung a vate le ramsa tha loading tiva a bompua loading le chemical man loading in an kham kong April ni heruk a chathan an chua maram chung I fin le tlang do te in aum kho nak ding le ram I atlong mi saram an him kho nak ding ro chin nak he atu leo chu wa te le saram dang ni fonawan nge yo chan chi cha a maram chung I a mi pi tha ni karin pek na cha than kan chuani thok in ara lai mi jun thadi tiang wa te nan tlai in nan that lai lo ram nan vai lai lo I tiva a bompua in chemical le dynamo phang in nga nan tlai shim lai lo tia thaitar nga kan in tua nga Maraland Territorial Council MTC MDF ni zul phung kan sarmi abor mi pau chu fakpi in dan tat na selai tia Chim Brotherhood chungtal asimi Maraland Territorial Council MTC MDF ni an than mi a an lak der Kamplet peng a kumtling lo mineral ka factor ding a kan tlai mi ha an lo tia CDF kamplet ni an Chiangram kamplet peng chung a kumtling lo mineral ka factor ding a kan tlai mi ha an lo kamplet peng number panga hurram machia ko kom a kumtling lo minor hairuk chu CDF kamplet ni an tlai tha ti mi chu akan daukal tu cheu ni an chimi men asi tia CDF Kamplet in Trongaway to Pakhatni Achim, CDF Kamplet Victoria Battalion 1 ni Machiako Komsung a Aluansia Manikulen Niriat in Nisum Tumtiang, Arwang Umlau in Kumkling Lau Minau Papa Sari Le, Nupakwati in Andilak Fon Minung Peruksu, Sham in Antaitha Dia, Machiako Kom Mipi ni April Nilheli a Antanmi Kong a CDF Kamplet in Trongaway to Pakhatni Sun, kumking lo min no an tlai mi pha anum lo kong atu bantuk in achim hi asi CDF kamplet in trombong tu pakhat ni chun kalkap thar som nak chu kan tu pakkauna in sham in kan tlai mi pha chu anum lo minau pau basics military training guiding in kan som kau na aliam chia thonghi kula khakum in CDF kamplet battalion 1 chu machia ko kom chung a chang mi an si Machia Kokom in Minau Tampi ni Kadok Naka Anan na Pe Chiao Pe mi song an klom ti lau Atu nu tu a chun mi chiao khat ni akan daw kal cha a kasol kol nak cha I an chim sa so mi a si tia chiol media a chim ASEAN Chairman le NUG Chawza Prime Minister chu avoid khatnak big online in Tomberwa na kangai ASEAN Chairman asimi Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim le NUG Chawza Prime Minister Mayung Khan Tan chu April Jing a khan online in avoid khatnak big chai mai nak an ngai kong kaphi ni an than ASEAN Chairman le NUG Chawza Prime Minister Maun Khan Tan chu SSURAL Cup ni sham in no ngai nak an lak no kumli leng chung a avoid khatnak big kongning te in mizapi thei in chai mai nak an ngai kong thei si chu chai mai nak a chun ASEAN Chairman le ASEAN chungtal ram di lak he ipe kai na kautar dek din kong tal in member ram to chungmin hasin a minung hoi chung zon ro anak he bok na kol an kho zam kho na kha song fiang hlang te in chai mai na kan ngai tia NUG Chawza ni achim Thailand rang Bangkok khopi aphan mi ASEAN Chairman asimi Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim chu alwancha April ni Sari zong akhan State Administration Council SSC Chairman Senior General mi angpai he iton nak an ngai I member ram to chumi thani minung hoi chung zon ro nak he zoral in an thar mi bop nak pol kong le member ram chu athan bantuk dir hun I
aphan khona ding che mai nak an ngai kong ASEAN Chairman Asimi Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ni a social network alang ter State Administration Council SAC Boisik mi ang hain chu ASEAN Shrei tu ha he lungklim ngak an rak ngai mi remdai na kong ren tuan ding mi atlantin kho lo ruang ASEAN ton pup ngak ital pi lo ding in an rak kham tia thai si Malaysia Myanmar ram mi dal in ramdang mi zali somli leng tlai antong Malaysia ram Kuala Lumpur khopi Jalang MB Myanmar ram mi somli ruktal in thaipi nak chatlap document tlapingte in angai lo mi ramdang mi zali somli riachu Malaysia nong e tu pol ni an tlai na kong Putrajaya Immigration Zone ni an than April na thai sauri khan Kuala Lumpur khopi Jalan Imbai Malaysia balik le Immigration Zone Redropol ni chakhat ngak antua Malaysia ram mi somni ruktal in Bangladesh Nepal Indonesia India Sri Lanka ram mi andi lakfon mi nung zali somni riat an tlai fatia thai si alwan cha April ni shale ni khni zong Singlang go rampul kajang kopi le penang rampul penang kopi Malaysia nung e tu pol ni thaipi nak chatlap document camping te in angai lo mi Myanmar ram mi zakhat ding an rak tlai tia thai si John hu thangtal in SCC kutang ren tuan mi minung som thum hi chu mi ang mai ni min that na apik sham in no ngai nak ala tu State Administration Council SCC ni April na hai sari kol kum tharni Dr. hu thangtal in SCC kutang ren tuan mi minung som thum hi chu ren tuan thiam nak he apik lai mi min that nak an pek na tia thai si Myanmar ram then chonak cha ma le tlai mi horam chiao ren atlamkin betak ti in ren aton mi pol chu SCC Chairman Senior General mi anghai ni min that na apik na tia State Administration Council SCC ni an than Dr. Hu Thang chu aliam chia khongkha zakwa somkwa kumle khonghin henga kum thimna khan thantla peng chung te na amu mi Member of Parliament MP CE SCC ral kap ni sham in no ngai na an lap nu aliam chia thonghi kul thum February history SCC Chairman Senior General mi anghai ni SCC chungtal arak khum tia thai si chuza CDF kha Central Council ni Dr. Mu Thang chu ral sang chauza SCC adir kam long silau in Tangbol thonghi kul thum September na thainga ni hal sang chauza SCC thim na kong Mizapi limsoi na cha akapapi sakalam angai bi inchu Mizapi ta chi asisang Dr. Hu Thang ain hi dokhan nak chan chung chu Mizapi IO in CDF kha Central Council ni Herning in Torin Lai Tia Aliam Chia Thanghi Kulali February Kulanga Jathan Andak Chua Subantuk Thiam in CDF Thanklang Council Office Zong ni SCC Ral ka Boisik Miang Hai Kutang betakte in rena tuan chok ma mi SCC chungtal Dr. Mu Thang ni thantlang peng chung angai mi in lo le hmaram viate chu CDF Thantlang Council ni adi lak in kan chu herning in kantorel lai tia alon chia manikule ni li khan chathan anrak chwa ve SCC thongtla thongli zariat leng luat ngak an pek mi thalak ramkhia thongtla zathum somsari leng anital sham in no ngai nak ala tu State Administration Council SCC ni kolkum thar ni April na thai sari thongtla mi nong thongli zariat somkwa thum luat ngak an pek mi thalak ramkhia thongtla mi nong zathum somsari pariat anital kong Political Prisoner Network Myanmar PPNM ni April na Herizan an than SCC ral kap ni thongtla luat nak an pek mi halak khongin som thum in ramkhio thongtla pazan ni kulakhat le nojale songa sari ti in andi lakfon min nong zathum som sari pariat anital ve tia Political Prisoner Network Myanmar PPNM ni an lakter State Administration Council SCC zong ni Kokum thar ni April na thai sari SCC ral kap ni Myanmar rampun kip thongtla mi nung thongli zariat somkwa thumle ramdang mi thongtla mi nung hei thum chu atu voi khat thil sual kan to thana chun ton deu swal na kan rak to mi ruang
Bikia piak mi he phone in datat ngak pikasalai ti in min santhut nak he luat na kan pe tha chupin a adang thong tha pul jong sual nak an tua mi ruang a bikia piak mi cheruk chung a cheu kha chu ngai thiam an si tia an lang ter che siral kap ni sham sham in no ngai nak an lak nu kumli leng chung a thong tla mi na luat nak pek ding in voi thai sari an than chang i minung sin kha thong ruk za ruk pulan ni an thla chang na chu chung a ram khio thong tla minung thong kwa shrong long ani tal tia Institute for Strategy and Policy Myanmar ISP Myanmar chajin ning in thai si Nabai chimpeng khote pahni a SCC ni boman thak I tol chung mi kul la ruk annun nak aliam kul leng hliaman tuar manale ram than dabai chimpeng yetha khwa a SCC ral kap ni ral tuk nak van long in boman thak I kum thung le kum ni hak chia pahni tel in tol chung mi hlei thum annun nak aliam tia dabai chimpeng mi piral ka pa ka pha in tromwangwei tu nagan ni achim April ni hlei kwa chu suimial lam pakhat le minute pashat luk a dabai chimpeng ye thakwa da sidor a SSRL kap ni ral tuk nak van long in bomlong ni an thak I hak chia pahni dal in tol chumi hlei thum an nan nak al liam chupin a tol chumi kul leng ni thlem han tor I atam deuh chu an hliam hma a fa ngai ruang a an nun nak cha a thin phang ngai a si tia dabai chimpeng mi piral ka pa ka pha in tawang wei tu nagani ni achim chuban tuk thiam in April hlei racing a dabai chimpeng leicha khua a SSRL kap ni ral tuk nak van long in boman hak I ngakchiatal in tol chungmi hlei thum an nun nak aliam I adang tol chungmi pathum ni hliam hman tuar tia ka deuh nak thong lak nak shampi Maram cheuli chung a cheu kha shrong long SCC ni an hum hak ho chang thong ni ko langa kum chung a lak di kho kani zom lai tia NUG ni achim SCC ral kap ni an hum hak kho mi maram hi Maram I cheuli chung a cheu kha shrong long asi chang I tu kum thong ni ko langa chung a lak di kho kani zom lai tia April ni hlei sari ni kolkum thar ni a NUG chawza chankar lak president Duwala Shilani achim atulio chan hi SCC kap ni Maram tombi a ballo mi sungna ngan bik an palio chan zong asiti chu mizapi ni mukhodi mi asikau Maram hunkip a SCC kap ni an hung hakho mi Maram hi cheuli chung a cheu kha shrong long asi changti hi to chung sham kai phuna ni an langtar mi in thaikho asi padok thlen nak chan hi kumli leng asi chang dok thlen nak chan asau chinlang mang bantuk in nipi ni antam tor nak song afak chinlang mang I rampi zong ni fa nak ngan pi atur ve SSRL kap no ngai nak thalo dal in sham sham uk nak pau a sham bok ding in dok thlen na kalpi chong ma liao asi cha a har nak tampi zong ti hi mizapi ni mukhodi mi asikau kan si kho chung in hi dok thlen nak a aran nak in te nga kan hmu kho nak ha kan zom chong ma liao asi I mizapi ni antam tor nak velte hi thon kho di kan zom lai tia NUG chawza chankar lak president Nuwala Shilani achim chupin a tu kum thong hi ko langa chunga hin padok thlen nak I te nak ni cheudo achua kho nak ha to chung shan tai phudi lak ni kan zom lai tia for feel nak song atua abig in atu thong hi ko langa kum chunga hin miza picha a dok thlen nak di dong tar in te nak ni cheudo achua kum asi kho nak ha dok thlen nak shan tai phudi lak ni fakpi in kan zom lai tia NUG chawza chankar lak president Duwala Shilani chun achi dang shangbun pyu so thi sakhan lu tho in an ka I an shroi tu theun a thi mai thal zum sha an lak teri tari ram than bo pem peng changi khwa a shambut mi SSRL ka putang pyu so thi sakhan chu to chung shan kai kun ha ni lu tho in an ka I pyu so thi shroi tu theun a thi pin a mai thal zum sha li sham nam dang pol song an lak chi kong Tering tari peng mi piral ka paka phani April ni hlei sari a pungning te in an than April ni hlei ruk jing swimel lam pathum tluk a bok pian peng tangi khwa shambun SSRL ka putang pyu so thi sakhan chu to chung sham tai punha ni lu no in an ka I pyu so thi shroi tu thewi a thi tia thai si
chu sakhana chun pyu so thi tha zang shaling shonglong an rakum kadang nak chan chung a pyu so thi shrei tu thewi athi I adang pol chu sakhan chu atak in an zam di kan ma lei in minung pakhat ni aphei a tlema fak tuk lo atwar ve SSRL ka pyu so thi pol sin in AK mei thal zun nga karbai mei thal zun khat M16 mei thal zun thum 79 zun khat somli bomlung panga le shamnam dang je maza song kalnak chikho tia train ta ri peng mi piral ka paka phani an thani a an lang ter tu jing kan thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai longmali post tha sang akan pe tu nandi lak chung a kan ne lom tok longmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som